Joseph ini wasik ikora kathomar ni throk sikebra siang deng Karbi Anglong Autonomous Council Foundation de lasi nonhejon alohi sarpo paina jogladak Samsung singtia komlin along non Samsung singtia akengri amelu ke kainon chengpon policy po ni napakang ponpo lasi Joseph ini wasik ikora kathom throk sikap sering deng Karbi Anglong Autonomous Council Foundation de nandak Samsung singtia komlin melur kai pen dak pen pothot dampo lasi pothot council branch secretary thing ram si hadak meeting ratamai pidot haji lasi nili non napaklang mo pamu Samsung singtia komlin karcho nili paklang polang pon mosna on hajong non Samsung singtia komlin long non melur kai pon si thot dak pen pothot dam thusi Karbi Anglong Autonomous Council branch secretary thing pothot ratamai pi dodam thei lasi non dine paklang pon lasanet Samsung singtia komlin akeng rinon melur kai pon si pini cekamo pon thok sekabra siang deng Karbi Anglong Autonomous Council Foundation de lasanet dak penon pothotan to Karbi Anglong Autonomous Council branch secretary thangno nya paklang pon palang pon bom sene Marun jasa biak Samsung singkia komlin karcho dan bangga penuh pothot dak pothot Karbi Anglong Autonomous Council branch secretary thangno non ratamai piceng pada policy dak komlin pon dan yang pon bom sene sejak segini thok sikar siang deng Karbi Anglong Autonomous Council branch secretary Karbi Anglong Autonomous Council Foundation de lasi non ratamai pi pothot pon pi lasi non ni paklang mon pon lang pon bom sene ini jasemet musik ikora kathomar di ani kana son dadasi res Karbi Anglong Autonomous Council wasik kota Karbi Anglong Autonomous Foundation de thok sikabra siang deng non chen panon lasi pemili napaklang bo podilinu anak atau thalong ni napaklang bo bang tha ani kamono lata Karbi Anglong Autonomous Council branch secretary long foundation de di pon bom lasi mau jadi napaklang bo pala podinu anak teklong lasi pini nursing non per pothot dak pada thi program de thi nak masih malam sapnya dak program do thi dak mai pi ratamai pi sekat pulang Karbi Anglong Autonomous Council pen ani kan dak to pon son tak sipini dak dak non ceng kon malam sap film te ratamai pi mas kato gre naga du nong le ra pun sana katon lo ten pon ni paklang mon thai podak ratamai pi dun malam sap pi thek pon ko pothot dun malam sepalaki pothot sarsing to na komlin kang purida Karbi Anglong Autonomous Council branch secretary thangno mon sik tang khalo senon malam saki tu local MLA kaching hon itam MLA pen ajok marom saki tak sarsing to na komlin kang puja panun chemon pol senon sik tang khalo lasi nya paklang pon pol sen malam saki tenon tekpol jasnet pini thok sikabra siang deng Karbi Anglong Autonomous Council Foundation de lasi komlin kecebo pon itu asongja itu mak kejapon kita mak kecebo pon nangi keneng sot lasi non malong sot kita itu amir alek sang pun itu masuk ke pemahir lasi itu MLA kayak itu bang bolos ini nang namun po masih mancing pon malong sot bilang terus Kalau nak tolak lagi.
Nang lang di mak dah mau bilang gua nang lang ada saya ada bangun jalan tadi kan pernah jalan. Hanya sangat lagi sarsing turun habai akomlin sangat nurut jong akomlin kiri kimo pun sangat pertasan kan korat amai pi kalau piang rong turun hasil bangsa kita tinggal armu tinggal bangsa singa paklangan ko yang kono fina paklangan pi paklangan ko ya sebab ini fokus pada si